Hoćeš se prestat ubijat? Ja ne znam vozit. Ko je meni dao vozačku? Iskreno, ja nemam pojma. Ja sam sebi ne bi dao vozačku. Ej! Doviđenja. 2 metka imam. Nadam se da si imao šta metaka 5.50. Hej, lijep pozdrav svima, ja sam Paklara i dobrodošli u još jednu epizodu samog izazova. Ovaj put malo drugačiji, zato što vas mogu gledati ravno u oči. Šalim se, ne, kao što možete vidjeti, napokon sam stavio facecam. Nažalost nemam handcam, tako da nećete moći vidjeti kako tipkam po mobitelu, ali hej, barem možete vidjeti moju masnu facu. Ok, i to je to, mislim da bez previše odugovlačenja možemo krenuti. Čekaj samo da skinem naočale jer mi ne treba jer doslovno ovako držim mobitel pred očima. Sad ovako, danas ćemo odraditi 10 metaka izazov. To znači da ću smjeti koristiti samo 10 metaka na svakoj pušci koju pronađem. I zato idemo skroz negdje ovdje gdje nema nikog, ne kam bravo definitivno, nego na primjer ovdje negdje. Au, kada bili prst ne mogu ni kliknut ništa. Idemo ovdje. Nisam naučio da snimam sa kamerom, tako da morat ćete se naučiti moje glupe face koje radim tijekom videa. Da, ovdje koliko vidim nema nikog. I neko je skočio tamo, ok, super, odlično. Jej, mrtav sam. Taj nisam se ni premio, već čujem korake njegove. O ne, čekaj daj mi neko oružje, molim te neko oružje, hej, igric, ok. Šta ovo, sačmarica, odlično. Ima 15 metaka, znači ja mogu iskoristiti samo 10. Ok, znači treba mi ostati 5, vidim lika, šta se on teleportira tamo? Ok, idemo ga probat roknut. Dvojica su, jedan je tamo u onoj kući. Zašto su dvojica skakala ovdje? Ok, kog će on prvog roknuti? Jel on čeka, on kampira tu u ovoj kabinici, ono šta će drugo frajer ne kampira. Super, znači imam 10 metaka da riješimo obojicu, odlično, ovo će biti zabavno, plus to da mi je zona, ajme meni nije zona! Tada sad čovjek radi, ajde, to je jedno jako dobro pitanje. Kijem ga izrašat, ajde, sa sačmaricom ga valjda mogu ubiti. Onako 2 hita, opala. Dobran prijatelj, Jure Lodaš, ja čujem te. Ok, mrtav si, dobro, gdje je drugi? O ne. Koliko sam potrošio metaka? Jore. Još jedan metak imam, moram reloadat. Di si? Okej, to je to! Neko 76 me puca. Moram zamijeniti pušku prije što mi ovaj lik dođe. Sam 15 metaka, sad moram izračunat. Ostalo mi još 10, znači potrošio sam 5, znači još 5 mogu. Okej, to je to, brzo, quick math. Negdje skriva se. Sad ću mi njega riješiti. Smijem još 5 metaka potrošiti. Jel to bot? Nadam se da je to bot. To definitivno nije bot. Upravo je roknuo bota. Ali gdje je taj lik, ko će ga znat? Prijatelju, di si? Halo? Ma šta ti radiš tu u travi, ej? O bože, nisam ga ne vidio, zmica. Uzi, wow, šta je frajer imao sve? Ok, sačmaricu bacam, ne mogu više koristiti nju. Ok, Uzi ima 19 metaka, moram baciti do i 9. Ajme, ovo je tako teško drop. Hvala, imam 10 metaka na Uziju. To je to, ne treba mi ništa više, idemo. 10 metaka na Uziju. Dej, slučajno sam ispucao, zašto sam ispucao? To sam toliko smotan. To imamo već 3 kila, Ok, iskreno nisam očekivao da će ovo izazov tako dobro proći, ovo za sad dobro ide. Ok, Simo, treba mi neki healovi, šta imam? Imam samo first aid. Molim te, ej, neki heal. Ok, painkiller, hvala. Ok, moram u zonu isto također krenuti. Pa dobro, gle, iskreno za prvi pokušaj ovo je dosta dobro. 54 ljudi oživa. Ok, da idemo čega imamo ovdje. Holografik. Moram definitivno uzeti još jednu pušku jer ovi 10 metaka na Uziju mi neće biti dovoljno. Ej, flash hider, hvala. Nema šanse da ikog ubijem s tim. Nadam se da ovdje ima neka puška. Ej, OMP, može. Morat ću baciti njegove metke. Ok, ove booste se normalno mogu kupiti. I treba će mi jer sam ovdje daleko izvan zone. Ovo je tako čudno, znači ako uspijem ubiti još jednog čovjeka ja ću biti sretan. Ej, nema nikakva pravila za granate, tako da granate mogu normalno koristiti. Ok, a sad idemo lijepo u zonu. Daj da maknemo ovo sa sebe. Idemo samo trčati. Super zona, zona je 1.000.000 kilometara od mene. Ok, znači ovako ću napraviti bam. Ok, ovdje imam 25, drop. Znači 15. Ok, i sad ponovno uzmem MP. Imam 10, ok, to je to, 10. Savršeno. Wow, level 3 vesel, ti mene kolješ. Extended mi ne treba, za šta će mi extended? Ok, to je to, možemo dalje. Idemo se na heala do kraja na boosta. Ok, ovo će biti dugačak put do zone, imam li ja neko vozilo ovdje? Ajme, stalno se bojim da slučajno ne opucam. Ne single, ne burst. Kako dobro izgleda ovaj skin, čovječ. Što to je onaj neki sezone 14. Hej, dobar dan ljudi, nemojte se pucati ovdje, hvala. Sam trebam pronaći neki auto ili nešto. Ja nema šanse da stignem u zonu ako ne pronažem nešto što može voziti, što ima nekoliko kotača. Oho, evo ga, skuter. Hvala vam, PUBG bogovi, što ste mi omogućili ovaj skuter. Ej, dobar dan, upade unutra. Skuteru došao se tu u zadnji čas. Wow, kako bi čudno izgleda ovaj skin, pogledaj ovo. Ko da imam neke ogromne noge. Bilo bi dobro da se ne ubijem sad, ono, to mi je... Ovaj lik nema ime uopće. To je to, imam 10 metaka na OMP-u, 10...
I 10 metaka na uziju i hoćeš se prestati rolat fala, ok, tu je auto, ali mislim da je ovo puno bolja opcija, iako me skoro ubila sad. Sad pitanje, hoće li to biti dovoljno da ubijem nekog, pogotovo sad ono u završnoj zoni, pogledao 20 ljudi još ostalo. Ja nisam ni stigao do završne zone o čem ja pričam, ali da, znači ne znam hoće to biti dovoljno da ubijem nekog. Hoćeš se prestat ubijat, ja ne znam vozit, ko je meni dao vozačku, iskreno, ja nemam pojma. Ja sam sebi ne bi dao vozačku. Ej, evo nas pored bootcampa, mrtav sam. Hej, bootcampovci, šta im? Dođoh ja ovdje da crknem. Ovdje sam siguran, valjda. Ej, odlično, neki painkilleri ovdje gore. Ili ti, kako ja kažem, antibljivotici. Bran, ima li koga ovdje? Nemojte mu ubiti. Prišao vrata, samo ovako. Moram se hila 10 metaka, uzio 10 metaka u MP-u. Zašto? Zašto ja moram patiti ovako? Zašto ja odrađujem ove izazove, a? Zašto se mučim? M4, ok, to već nešto, ej. Uzet ću M4 ovaj. Hvala, umjesto čega? Umjesto MP-a. Uzi, ok, uzi, čak mogu podržat, ali ovo. Znači uzmemo ovo i ovaj dok ja ovo sad radim nek bilo kome može ubit. Ok, znači drop, 20 komada moram dropat. I onda uzmem ovo. I sad imam 10 metaka, jej! To nije dovoljno. Ali gledaj, prije ću ubit nekoga sa M4 sa 10 metaka nego s MP-om, tako da hej. I neki drop. Pa sad bilo bi dobro da uzmem MK14 iz dropa jer svaki taj metak od MK14 je ono baš jako opasan. 762 puške su opasne. Ali da, idemo pokušat ući u top 5, eto to mi je cilj. Ne moram pobijediti, samo hoću ući u top 5, vjerojatno ništa od toga neće biti jer ovdje ko budala idem pored bootcampa. Hej ljudi, molim vas, smilujte mi se, imam samo 20 metaka sve ukupno. Čuo sam korake, mrtva sam. Bot, mogu li te ubiti granatom? Neću trošiti metke na tebe, oprosti. Znači, neću trošiti metke na botove, morao sam ga ubiti granatom. Tako da, sad svi znaju da sam ovdje usput, to nije dobro. Ok, znači da sad sam ubio 3 prava čovjeka i jednog bota. To je bolje nego inače. Ajmo se ovdje malo ukempat. Inače lovim kempat, ali mislim da mi u ovom izazovu onako to prioritet. Jel ono tamo neko pliva? Ne me klat. Čekaj, daj da vidim. Ok, ja nemam pojma, ali to bio pravi lik ili bot ili šta već. Mislim da je bio AFK. Ali da, bez veze sam potrošio sad metka na njega. Zašto? Ne znam. Imam ventil, imao 5.56. Evo, sad ću ja umret. Nisam ovo trebao raditi. Zašto ja radim gluposti? Zašto? I čekaj, zašto ima backpack drugačiji? Inače su ove suze plave boje, zašto su sad bijele boje? Ok, ovo je malo čudovato. Molim vas da me niko ne ubije, molim vas da me niko ne ubije, molim vas da me niko... Ok, neko se puca, mrtav se ubit, please. Level 3. Uvelike su živi, ja sad ću umret, ne. Ok, to je to, nema 5.56 metaka normalno, zašto bi on imao 5.56 metaka kad meni to treba? Zašto nemam sreće, zašto? Ajde, možemo mi ući u top 5. Ajde, samo 5 metaka, 5.56, to je valjda normalno za pronaći ovdje, u kućici, ej. Please, ako nije već neko... ok, to je... Ok, nadam se da nema nikog ovdje. Odlično, sad ovo bacim, dropam, koliko? 25 trebam dropat, ako sam dobro izračunao. Da, ok, dobre. Ljudi, ne znate kako je težak i užasan ovaj izazov. Samo kiper, lutkice! Dobar dan, šta ima? Zadnji put sam te vidio kad sam igrao one čudne boje izazov. I nije baš bilo dobro. Ok, ovdje su otvorena vrata, bojim se. Ok. Ajde, uzet ćemo ovo za svaki slučaj. Možda da napravimo neku zamku ili nešto, ali sumnjam. Idemo, di su ljudi, ili šta ono tamo? Ko će ga znati? Hello. On nije pametno od mene šta radim. Zamislim da sad slučajno opasam izgubim metke. Ovo je najgori izazov za izgubit bez veze metke. Ajme meni vidi zonu, ovo je najgluplja zona koju sam ikad vidio tu u Rijeci ovaj. Nema mi spasa više. O ne. Full koncentracija, ne mogu ni pričat sad. Dobar dan. Ima li koga ovdje? Neki zločistih ljudi koji bi mi mogli pucat? Vrijeme je za zmijurenje. Mislim da nemam, šta je ovo? Obično ne volim zmijuriti, iskreno ljudi, znači vidjeli ste u svakom videu. Nikad ne zmijurim, ali trenutno se previše bojim. Tako da zmijurenje je jedina opcija koju imam. Jedini moj spas. Ok, bolje da se koncentriram sad na igru, dosta priče. Dosta priče paklara, full koncentracija. Ajde, top 5, mogu ja to crku ovdje. Šta si imao? Supresor. Ovo nije dobro. Ovdje je 500 ljudi crklo. Sa sreće pa imam supresor ako me čak neko i napadne. Vidim lika. Doviđenja. 2 metka imam! Nadam se da si imao šta metaka 5.56 jer ako nisi mrtav sam. Čovječe, ne znaš kako si me spasio iskreno. Čekaj da reloadam. Koliko metaka trebam izbaciti? 19, ne. Drop. Brzo, sad će me neko ubiti dok ja ovo radim. Ok, dobre. 10 metaka, idemo.
Ovo je najteži izazov do sada, ali ušao sam u top 5, to je to. Izazov za mene odrađen, iskreno. Ne moram ništa više da pravim. Mene će srce ostaviti do kraja ovog videa, iskreno. Ovaj skin mi daje moć. Di ovi 4 ljudi, to mene zanima. Di ste? Kažite se. Dvojica živi. Znaš šta trebam staviti? Trebam mjeriti tlak dok igram. Vratno mi je onako 300 sad. Imam li nekih energija? Zdo veliki ima neki energy ili nešto. Nisam ni gledao. Ok, imaju painkiller, odlično. Vrijeme za zmijurenje. Prvi i zadnji put, ljudi moji. Ok, neko se tamo roka, to je to. To, paklara, možeš ti to. Ne mogu ja to, ne unutra je. Zašto nemam bombu? Bacio sam bombu na bot. I lik je tu čak mislim da me čuo. 10 metaka uziju. GG. Evo ga, facecam. Prvi put ste vidjeli kako moja faca izgleda kad pobjedim. Sad vidite cijelu moju neurednu sobu tamo iza. Čak i nije neuredna, spremio sam krevet. Ja nemam pojma. Opala, rotirao sam. Ruke mi se tresu. Dosta izazova za danas. I to je to. Vidimo se u sljedećem videu. Doslovno se vidimo. Sad idem facecam. Hej. Ja sad idem spavati.